Vežba broj 26. 1, 2, 3, 4 i 5. Vežba broj 27. Ležimo na prostirku i vozimo bicikl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i spustimo noge. Vežba broj 28. Ruke su pored tela, dlanovi su okrenuti podu. Brada blago prema grudnoj kosti. Podignemo noge na 90 i prebacimo preko glave. I polako vratimo. 2, i još jednom. 3, broj 29. Ležimo na prostirku, držimo svoje kolene i klackamo se napred-nazad. 1, 2, 3, 4, 5. Vežba broj 30. Ležimo na prostirku savijenih kolena, ruke su raširene u visini ramena. I klackamo se levo-desno. 1, 2, 3, 4, 5 i vratimo se u početni položaj.